sa oled tagasi mu kanalil ja nagu sa näed, ma olen siin koos Lisettega. Te olete näinud teda ka teistes videotes või ühes videos Q&A's, mis oli eelmine aasta. Väga vana. Aga täna ma teeme kolläbi, kuigi tegelikult oli kolläbis ka üks teine inimene, aga teda praegu siin ei ole. Tänaseks videoks on Halloweeni lapsed või teismelised ja ma arvan, see video tuleb lahe, nii et pange like ja subscribe'ige ja lähme video juurde. Teeme kolli nägu. Ma panen teil tuhkatriinu mängima ja vaadake, et tegel 8 magama ei lähte. Ma kardan. Tuhkatriinu, tema on hea. Tuhkatriinu ema, aga kardan seda kurja ema. Kell on 8:01. Emme käskis 8 magama minna. Ratta! Joo. Ciao. Tule istu maha. Sööja. Spooky, scary skeletons and shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul, seal your doom tonight. Spooky, scary skeletons speak with such a screech. You'll shake and shudder in surprise when you hear these zombies shriek. Shouts. These scary skeletons. Get
send shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul, seal your doom tonight. Spooky, scary skeletons speak with such a screech. You'll shake and shudder in surprise when you hear these zombies shriek. We're so sorry, skeletons, you're so misunderstood. You only want to socialize, But I don't think we should. A spooky, scary skeleton shouts startling, shrilly screams. They'll sneak from their sarcophagus and just won't leave you be. Ja vot selline see video oligi, kui sulle meeldis, pane like ja muidugi subscribe'i ja näeme järgmises videos. Tšauki!